Mathaini mahoini muthi wa kiumia niguo Thomas Onchili aguire ruui-ini ruru rwa Mbaruk na guthererio. Mutumia wake akiririkana uria amukirire ndumiriri ya guthererio kwa muthuri wake. Akimbia nikifika hapo naona watu wengi kwa hapo, mimi naanguka. Sasa mama mwingine akanisika, tena ngaamuka, tena ngakimbia. Sasa ngafika hapo emali naangukia, ingakuta kwa gosi hapo nini karibu. Kuringana na aria meyoneire giko giki, Onchili aikarite mukira-ini wa darasha ire ikiranitie ruui ruru na akigwa na guthererio ni mai. Alikuwa anatoka kwake anaenda Mbaruku, anaenda kuuza avocado. Ndurume tukoretwo tukimwetha kuma muthenya wa kiumia nginya umuthio no tutihotete kumuona, no twina mwihoko wa kumuona nuko ni tuwi muoyo wa mundu nduragirwo uguo. Kihana maithori igithie na mbere na kugumira andu a nyumba yake, mihango ya gwethana na mwiri wa Onchili ruui-ini ruru ikoretwo igithie na mbere ta uria Sali Ndiri na uria rugamirire mihango eno aratariria. Yeye alianguka Sunday, sisi tukaitwa on Monday, nikakuja hiyo jioni, nikaangalia situation, tukaanza operation on Tuesday. Ni mihango arauga ikoretwo na mihinga kihiri, no agatariria mwihoko wa kuonekana kwa mwiri uyu. Na maji ilikuwa na mbio sana. Kuna pahali zingine zilikuwa a bit deep, but for our Kenya lifesavers, the water is very friendly for us. Challenge ya kujua pahali aliangukia and up to what point alionekana akiwa ndani ya maji ndio sisi tungejua. Guku family ya Onchili ikihoya uteithio kuri thirikari wa gwethana na mwiri wa mwendwa wao. Muingi wa itura riri onaguo ni uritie thirikari kumakira darasha iri na kihariro ruui-ini ruru. Musimu wa mbura nene mai ni marakorwo makiruga bara ni thuku muno hau uguo na ni undu uroneka tungithondekerwo hau uguo no tukene muno niguo accessibility ya ikorwo ihuthu. Ringi ni athiaga kunda gacohi kanini, no riria ugutuika ni guikuruka ugakora rwiru ni rutuire, na wakora ni rutuire tondu no nginya irakuonia no nginya uriinuka wakinyanga igathie nawe. Serikali itusaidie tuweze kupata hii mwili ya baba yetu, tumpeleke nyumbani tumshike. Ni thiku ya kana ya gwethana na mwiri wa Thomas Onchili, muingi na andu a nyumba yake makihoya thirikari ya kaunti ya Naikuru kumateithiriria niguo kuhota kuruta mwiri wake ruui-ini na muthia kumuhurukia. Ngiribotera Kameme TV kuma gicigo bunge kia Gilgil kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.